Nagih lagu dari sore bang si katanya nagih. Iya. Ahmad Dhani. Bayam Jaya mana tadi? Jil. Sor. Ya. Bos Ateng yang punya MJA. Amul. Oh. Weh. Singgil. Bos Ateng mana Bos Amul? Amul. Sit Siliwangi. Zamannya dia. Bok. Ahmad Dhani bayar dong sayang. Nuka mansur Ahmad WGS aya baca jarang. betul Pak. Bapak Bayus Amah Yudi Bayam Jaya Amah Yudi. apa ul ada mana Ajarot Ajumbo apa woi Iqbal lintas Tarumajaya aduh kumahalang Iqbal kalongor lintas Tarumajaya Iqbal Chandra Iqbal Siliwangi Iqbal Damhudi Kapur aing ngomong rek mere wae jadi ladang ngajual 5-10 kilo beak juru melatih perjuangan jaya Siliwangi terkenal wer ye drak putra Banjarnegara apana Nopi Bapak Nopi ampun tutur tora sabar aing bang berlingkar aing badui ana bager Ahmad BGS Bapak Nopi balakan sabar capek ya Pak semangat dia begitu ya gak lupa kuat banyak udah ngandal mantap beres Bapak Nopi deh lah Noka mansur baca darah dapat bayus keadilan aina di kondangan nomor asmawar biasa Ahmad WGS nomor kapayun tutur Putra ATM tora sabar Haikal Putra ATM dan tanduk netika pada petengkel padu nada bang wang hatu
papayun Bapak Amit, saya bulbet awet Pak, Bapak mana? anu Iya. mana Awet, nyawer-nyawer Pak. papayun Bolek beo, bapak Selebel. nangge masaya bola be leo beo. ngetur Aduh lucu apa juga? bapak nangge masaya bola be Aduh didi. anu mana papayun Aduh Bapak juga. bapak nangge masaya bola be Aduh haturana bayar laguna bapak nangge masaya bola be papayun Wah, oke. Siap gerak. Mereka pokoknya. sepanjang orang gumelar Kalajengna. Adios. walau kena istian Ya ampun guys. Adios. ngedoa maksudnya tujuan Adios naga hitam. walu balulang ke daging ditulung adios sano bager lang Jamaner yoga. Jamaner ato araraya wilujeng sumping selamat datang. balo-balo ke daging ditulung adios sano bager Boro darah boro marapati badan arah Haikal putra dem. Pati-pati aye Haikal. badan arah Aikal putra mano bager Adanu putra ATM adanu. WGS adanu WGS. Jamolas jamonek kuning wis lawang Ya adanu. Ada no WGS deh WGS. Anu mana Aduh, berapa judor? Salena, iya ntar dulu. Mana dulu? Jamolas jamonek kuning wis lawang semar ketemu mani Wer. Hey. esok iya Aika putra memang esok kekera sore ngekir sini pikir suasa Wow. esok mikir sore mikir sini pikir Komander Anton, adios anu bager naga hitam. anu mana Wak 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 wak. esok mikir sore mikir sini pikir kota masih Jamo alas jamo nek kuning selawang Wis lawas mah. ketemu maning bisa ketemu maning Ah yang itu adios deh duduk Ah gitu duduk lelai Adios nuhun. duduk duduk lelai Donglang, 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 duduk lelai duduk lelai sumelang donglang, 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 donglang.
ditulung Pamandara yoga Loko-loko langkah helingi Ahai ka putra ATM Bobo Bawa Abut. belulang ka dagingnya WGS Wanita Aadong langkah helingi Dulin dong Bapak Mandor Yoga mak Di kantun tugas Bapak Mandor Yoga Dia Jali Dan apa baru yang baru Amandor yoga Anteng urung balu Nyawa Anu aku Jadi manena nguyung Rokok Ya mungkin sampai nutang Mabula-bula Lagi tanya rasa Bartos di dapur Hati Kau ngantos sama Dora Yoga Mungkin masih ada retos Oke Oh kali sampai Sarang temannya sabar Balik dan apa baru Atengah hurung balu Nyawang anu ngaku sedih manena nguyung Nyemong kesampan utang Aiwan kanjut Ngantut Aiwan butut Mabola-bola Edi kanjut Aiwan anu mana Bos Ateng Ngapayuna MJA. Aturan kapayuna Ade no ngantos Koki masih anu rekos Aiwan anu bakir Paroho manten di Malila teuing ya Zali Diana baru Amandora yoga Atau kahurung baru Jawa Anu ngalangku Dari manena kuyung Emutnya sampai nutang Mabula-bula Tadi pengarata Bartos di Medakereng Ih Amadani Hati Payam Jaya Kau ngantos ngantuk Bapak Yoga nuhun Mandor Yoga nuhun Mungkin masih anu retos Poho manten lila teuing Nangin Nukali sabar Ya adong aya adong Sarata Ausuk manena sabar Adong Payam Jaya Balik Ausuk Payam Jaya Dena baru Air Antengah hurung baru Aiwan anu mana Nyawa anu ngalanku Jadi manena nguyung Azakle ketua 88 cicang Yang mungkin sampai nutang Iqbal Iqbal anu mana Adong Ngantur mang bula-bula Sono dalam Ono Anu mana Nama Bos Ateng Jablay Waratos di mata pirang Jablay mak Bos Ateng yang punya MJA
kepian hari bos ate yang punya MJ. pulang berbadan dua bos ate hari Baru pada datang. pas kita restu Supaya jaya. orang tua sayang Ada mana ada? kepincut dan tadi pulang Iya, mantap. agak terasa setahun siapa belaga pintu bos ate hari anu mana sayang aku rela abang bawa pulang panggil dia si gablay abang jarang pulang dia jarang dibelai bos ateng lay-lay panggil dia si gablay abang jarang pulang jarang dibelai waktu tak masa kebinari pulang-pulang berbeda tua meskitan baris tua anu Gabrakon.